Sunday school along more worship service up chatai long la Sunday school student lun ke pakang lun ji phansi non chasikum lo latum hello mo api kija yid along leader kiman jitum an lo la si arang to phan an se anam huljime papina arang to ka chapadok arang to ka bor I arang masumar arang to celakana non alang hela bangso karcho chataya hut alang tum kilun je phansi chisik lo si ardi dun tha lapan ardi ponsi na of my Jesus I love him 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 Jesus, I love you, 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 yeah, 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 yeah. Praise the Lord, praise the Lord again. Praise the Lord. Yes, yes. Choko ma thek na ma la first line tum ke thek un mande ana manong bethe na pin ki sanga da por son si Sunday school teach sumatum an bible and then ningchebi pen ki benji pan sik chedang bom lo simona lo pacho chataya lo alam tum ki purinji bible ang deng Inglong epi Baptist Church along Sunday school sumartuk non Bible ang deng ana malam ningchebi pen kipu Charlie bom lo desilatum hello mo phil bangso yid along matlab bangso mondli lo kija kiplang dunje tum lo se alang tu ke bor I lo alang tu ke Charlie along anam hujime anse papedona